Ahee, naamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. So previously a ni fike ni endla video kahle ka channel. Laha ni fike ni kombisa ku mi fike mi fika mi vula matitwelo ya n'wina ya album ya Psychology ku yi ya ba or a yi bi. So ka majority of the people laha hi ntu vanhu hinkwavo 100% laha a va ku ya ba album liya ma vona yana, and ku comment around a ku ri 11 people ne, and the video laha a yi na 300 views. So no vheta ni swona ku this is heading towards a failure, like mi vone mi ri 300 but hambi lo commenteni ma ni twisa yena. And the video leyi ni endle ka YouTube ntsena, a ni sharangi ti-link ka vo Facebook or anywhere, a yi ri based on YouTube. So vanhu va fayerile ku va va commenta down ma vona. So loko ni tlhe ni ya ka community tab ni vheta ni swona ku it's heading towards a failure, because loko ni ya ka tab leyi ni nga endla ya the-votes, majority mi te a yi bi, as you can see there the-votes kwalaho. Mara le ka video leyi loko fike hi cheka vo tala mi ri ya ba, hinkwenu mi ri ya ba, ma ni kuma yana. So no vheta ni swona ku a hi swi tshikeni ku ni endla ti-reviews, channel yi continue yi nga review ti-album, because sweswi a ni ri ku mi nyika platform as vavoni mi kota ku va mi raise your opinions, but mi fayerini because video leyi a yi na 300 views but ku comment 11 people, so it's failing. Ni vona swi ri ku faileni ma vona yana. So ni ta mi recommend ka Manyangatsi mina, hi yena lowu ni vona ku a endle review ya kahle swinene la ka YouTube laha. Nga yi bini review leyi album ya Psychology, se famba ma yi vona because ni tsakisa ku i fika a indicate laha album liya for n'wina mi nga yi rhandzaku Beef yi nge mi tsakisi, because content leyi nga laha a hi content yo huhwa ni content yo tseketsela, content leyi lava vanhu lava favor music wa Beef vo fana na mina, ha swi hundla vhele. Wu lava music wo hini hi ti rhandzaka Beef. If you rhandza music wa message luwa hi nge wu enjoy, luwa music nge wu enjoy. And then ni vhete ni swi vona hi voting system ya hina right, because ni fike ni vutisa ku Beef ma yi ya mi tsakisa ka album ya Psychology, majority ya n'wina mi te no a yi mi tsakisi Beef liya. So swi make sense ku alright, swa ku vanhu lava ngo a yi bi swi loko i vanhu lava rhandzaka content ya yena, I mean like content ya okay, great content hi nga swi vula tano. Mi ta ni tlhela ni vutisa ku Psychology wa swi kota ku yimbelela, se majority mi te a nga swi koti. Okay, so leswo sweswo ni ngo vula ku ha famba ma vona video ya Manyangatsi once swa ti-review swi titshika, because mina lexi a ni xi lavi ngopfu a ni lavi ku n'wina mi comment a swi ta va swi ri clear hi kota ku vona ku vanhu mi complain ngopfu hi yini ma vona. So swi fayerini, hi nge tirhisi this type of results ma vona, it's not reliable. Swilo leswi a swi ta va reliable a ku ta va ku ri n'wina mi fike mi commentara ka video ma vona nyana. So yeah, leswo sweswo we failed. Ma vona video ya Manyangatsi yaleyo ni ta vekela link ka top comment.